Hukulay kay Senator Baha Aquino na di ng proteksyon, reng mga lating magnegosyo, libutan ning investigasyon ng Senado dikil king amanuan kanong pamanabuso at pamag-weaponize ning Letters of Authority o LOA ning Bureau of Internal Revenue o BIR. King hearing ning Senate Blue Ribbon Committee, dinikdik ng Aquino yung agarang reforma laban king tiwali kanong dapat na agpangkaya maging sumbagal king panyulong ning Micro, Small and Medium Enterprises o MSME. Yung maliliit na negosyante po, sila po yung pinaka natatakot kapag nilalapitan po sila. Sila po yung pinakatakot na takot kapag merong nangongorap po sa kanila. Walang mapuntahan, walang mahinga ng tulong. Tinimid na niti ing matinding takot dareng mga lating magnegosyo king questionabling audit at mata sa tax assessment na amanwang gagamitan kanu bang pilitan lang makipag-areglo. Agpangking senador, darakal la kanu reng reklamo dareng negosyante kareng mayayaluang lugal king bansa, dikil kareng lowa at assessment ta ala kanung sapatabasihan. Unang-una po, let me premise by saying that in the previous campaign, this year, sa lahat po na naikutan ko, local chamber, Philippine chamber, Chinese chamber, ito man ay sa probinsya o dito po sa syudad, grabe po talaga ang complaints ng mga negosyante pagdating sa BIR at sa LOA. No? Paulit-ulit po yan. Yung mga LOA, yung mga assessment, walang basihan, or kung masyado mang mataas, ginagawang mataas para lang po mag-settle. Babala na ing makanining sistema ing magpalalaking korupsyon at manyira king sektor dareng magnegosyo. Bilang pakibat, rekomenda ng Aquino ing pamag sa publiko ning datos ning LOA bang mabilis sa verify dareng taxpayer ing legalidad ning audit notices. That's my intention, kaya dapat tong mailabas sana. So people can check kung itong LOA ba na to ay talagang valid o hindi. Paano kala na mo namang Aquino ing pamananggal king kapangyarihan dareng revenue district offices na mamiling i-audit at ing pamagpatupad ning random technology-driven audit system bang ay wasan ning favoritism. Pengako na naman BIR Commissioner Charlie Mendoza at Department of Finance Secretary Frederick Go na baywan niyang LOA data kareng milabas sa banwa bang ato kaling kadudadudang pattern a posibleng indikasyon ning korupsyon. Pinuri ng Aquino ing bayong patakaran ning BIR mangailangang approval ning commissioner kareng hanggang LOA ating pamangawang espesyal email para king audit complaints. Agpangkaya maulagala reng takbang areti bang asigurado na reng ahensya ning gobyerno tunay lang makapanig o makakampi kareng Pilipinong negosyante. Mahalaga po na pakiramdam nila ang mga ahensya ng gobyerno nasa panig nila. Ako po Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Maagang Christmas joy ang hatid ng 11 Rotary Club sa mga bata ng Barangay Maliwalu, Bacolor noong December 15 matapos mamahagi ng mga regalo at Noche Buena packages bilang bahagi ng kanilang outreach activity. Pinangunahan ni Assistant Governor Carla Espinosa, nagbahagi ang Cluster 4A ng Rotary International District 3790 ng pagkain at simpleng handa sa mga mag-aaral ng Maliwalu Proper Elementary School. Benepisyaryo rin ng mga bata ng 120-day feeding program ng cluster na sinimulan noong July sa parehong eskwelahan. Ayon sa mga guro at voluntaryo, kapansin-pansin ang pagbuti ng kalusugan ng mga bata, kabilang ang pagdagdag ng timbang at pagiging mas aktibo. Bukod sa food packs, namahagi rin ng Rotary Clubs ng multivitamins, sapatos at laruan. Lalong naging masaya ang selebrasyon sa pagdating ng mascot mula sa isang kilalang fast food chain na nagbigay aliw sa mga bata. Dumalo at tumulong sa pamamahagi ang mga opisyal at miyembro ng Rotary Clubs ng Central Pampanga, Dolores, Greater Florida Blanca, Pampanga, Cosmopolitan, Metro San Fernando P, Eastern Pampanga, Southern Pampanga, Western Pampanga, San Fernando Cabalen at Villa de Bacolor. Matatagpuan sa silangang bahagi ng FBR Megadike ang Barangay Maliwalu at isa sa mga malalayong barangay ng Bacolor. Sa pamamagitan ng aktibidad, muling pinagtibay ng Rotary Clubs ang kanilang hangaring patuloy na tumulong sa mga bata at tumulong sa mga bata. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.
Peg masusyan niya ing Lubenas ning Pasko 2025 inyang December 14 king Angeles City Heritage District bilang parte ning tradisyong Kapampangan bayong Pasko. Penny muna ni ning Angeles City Tourism Office king pamani muna ng City Tourism Officer Louis Lazatin kaya duwanga ning Holy Rosary Parish Church. Pepaki yang mabiluga suporta keti i Mayor Carmelo John Lazatin II. May kisan metong king prosesyon, reng barangay ning Kutkut, Malabanyas, Pangpang, Pandan, Pulong-Bulo, Santa Teresita, Santo Domingo, Santo Rosario at San Nicolas. Pepakit na rin balang barangay ing kanya-kanyarang lubenas, aating parul, krus at religious images kaya naning pa magkantang Dios de Salve Maria. May gumpisa yung programa king pamagbasbas dareng lubenas at tinukyan na itining prosesyon king traditional limbun route. Dinake dari rin barangay ing kabaldugan ning karelang lubenas bilang parti ning kasalpantayanan at ning kultura. Pinuri ng Mayor Lazatin, reng barangay, pisamban at reng organizers king masalese at organisadong aktibidad. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang Tutuking Balen, susul. Babiya ko po yung Maya pa oras keng GNN TV 44 Pampanga, king karelang kadwang pulot adwang anibersaryo. Ing GNN TV 44 o ing dating Infomax Channel 8, amibayit keti king Ciudad San Fernando inyang 2003, ing Menimuna at Anggangeni, manatili king pamamaya makabaldugan at maulagang balita para karing Kapampangan gamit ing amanong siswan. Magsilbiya pong tete ing istasyon ban ipayabot karing kabalen ding maulagang impormasyon at dapat tamong abalo, king patas at balansing paralan. Ing GNN TV 44 Pampanga, magsilbiyang kayadwangan ng City Government of San Fernando, ban ipabalo at idake laring programa at proyektong gagawan tamo, ban lakwas lang dakal ding makinabang at midinan kebaluan karing kekatamong susulong king syudad. Pasibayo, happy 22nd anniversary GNN TV 44 Pampanga. Isunduyo sa ingustong pamagbalita para karing Fernandino, para karing Kapampangan. Luwidya ing istasyon para karing Kapampangan. Luwidya ing GNN TV 44 Pampanga. Luwidya in Ciudad San Fernando. Best Mimosa Plus officially opened the Bookstop project at the Creative Park in Clark, a community library developed in collaboration with WTA Architecture Plus Design Studio. Sa panahon ng mabilis na scroll, may lugar na humihinto ang oras. Walang notifications, walang deadlines, books lang at kalikasan. This is the first open library in Pampanga. Yes, it is an open library. Ibig sabihin, lahat pwedeng magbasa. Open to anyone. Walang pressure, walang walls, only books, fresh air, and nature. Imagine this. May hawak kang libro, nakaupo ka sa open space. May relaxing view, tahimik, presko, at super aesthetic. Literal na read, relax, repeat.
Ang Bookstop Project ay may simple at inclusive na konsepto. Mag-donate ka ng libro at pwede kang pumili at kumuha ng librong gusto mong basahin. Sa pamamagitan ng book exchange system na ito, tuloy-tuloy ang sharing at palitan ng kaalaman habang patuloy na lumalago at nag-e-evolve ang mini library sa tulong mismo ng community. The concept of the open library or bookstop is give a book, get a book. So we want to promote sana po yung the concept of community sharing ng mga libro. And we encourage everyone to really go here, have a breather sa pang-araw-araw natin and get a book and just pause for a while. Perfect ito for students, book lovers, or kahit gusto mo lang ng quiet time while enjoying nature. So kung nandito ka na sa Clark, make sure to drop by Philinvest Mimosa Creative Park and experience this open library because reading hits different when you're surrounded by nature. This is Patricia Mamangon on the spot. Opisyal nang binuklat ni Walter Mart San Fernando ang bayong food court bilang parte ng balaw sa pamag-upgrade ning mall. Yampang ning food court in mas malwalas at dining area para kareng manyali. Atin mo namang miyayaluang pipanganan na pipamilinan, iba't kareng mabilisang pamangan, angga kareng pamilyara store. Actually, ngayon po ang grand opening ng aming newly opened food court. So for the longest time, walang food court si Walter Mart San Fernando. So now, they have something new to offer for our community sa San Fernando. Dagdag iti kareng kasalukuyan na food tenants kalupad na ring Jollibee, Mang Inasal, KFC at Hapchan. Parte ning pamamuklat ning food court ing mas malawak a renovation na ning mall. Alayong apasantinging karanasan da ring customers. Kayag na naniti masanla naman reng manimunang tenants kalupad ning Walter Mart Supermarket, Walter Mart Department Store at Abenson. Kapamilatan ning pamagbayong iti balaw sing panyulong ning Walter Mart San Fernando kareng pasilidad na niti bang apakibatan ning pamangailangan ning komunidad. So hello mga kabalen. So welcome to Walter Mart San Fernando and come and visit our newest food court destination in Walter Mart Mall. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.